Dobar dan. Našli. Kako ste? Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Svako dobro vam želim, da još dugo godina se viđamo ovde. 95. jel da? Bravo. I lepo izgledate. Ćerka, unuka slušaju, brinu o vama, jel da? Jel da, tu su. Evo, doneli smo vam malo da se zasladite, malo tortice i cveća. I treba da brinemo stalno o vama. Vi ste ovo sve izgradili. Hoćemo da sečemo torticu. U okviru Međunarodnog dana starih u akciji Slatki dan za treće doba, predsjednik opštine Rakovica Milosav Miličković posjetio je dom jedne od najvremešnijih sugrađanki u opštini, gospođe Novke Živojinović, koja ovih dana puni 95 godina. Da smijete malo, slobodno. Evo, hoću. Da, smijete. Da, smijete. Može, sve će to. Baka Novka se obradovala torti i cveću, međutim još više obradovalo to što je konačno rešen problem pojave osinjaka i stršljenova u krošnjama lipe ispred njenog prozora u saradnji opštine Rakovica i JKP Zelenila Beograd.